Shavkat, congratulations on the victory. Was Ian Machado Gary more difficult than you remember from your sparring days? Поздравляю с победой. Он был сложнее, чем ты помнишь его из тренировок. иә әрине Иенгери өте көп жұмыс жасапты, мықты қарсылық көрсетті. Ол да жеңіліп көрмеген жауынгер мен үшін бір жақсы сынақ болды. Жеңіске жеткенімге өте қуаныштымын. Yeah, for sure. He did a lot of work. He improved a lot. It was a great opposition from him, and he's someone who didn't lose for a reason, and it was a great experience for me. He had the choke on you in that round. How close was it at any point, and were you surprised that he was able to get you into that position? Он держал тебя в удушающем какое-то время. Насколько это было сильно и как получилось так, что он тебя смог перевести в эту позицию? Білмеймін, кішкене ыңғайсыздау болып момент болып қалды. Өзімде есімде жоқ, шын айтсам, қалай түсіп қалғанын, бірақ білемін әйтеуір. To be honest, I don't remember, how this situation happened, but it was an uncomfortable position. Were you surprised by his takedown defense? You really fought hard many times early in the fight to put him on the ground, and it took a lot of effort from you. Did his takedown defense get better since you last worked with him? Удивило тебя, как хорошо он защищался от твоих тейкдаунов? Тебе достаточно долго заняло все-таки его перевести. Насколько тебя удивило, как хорошо он защищался? иә әрине керемет защита болды. Ол жақтан енді не десем болады, ол да енді көшеде жүрген адам емес қой, күнде тренировка жасап, күнде өзінің техникаларын оттачивать ететін адам. It was a great takedown defense, all great defense overall. He's not some guy from the street. He's working every day in a gym, getting better. So it was good from him. Obviously, you respect him a lot for his ability, but does it hurt? Is there any twinge of regret you weren't able to keep the finish streak alive? Понятное дело, что ты уважаешь его за его навыки, но насколько ты расстроен тем, что не получилось продолжить вот эту серию из того, что ты заканчиваешь всех, у тебя все 5 раундов пробился с ним? иә әрине білмедім, қолымнан келген бәрін істедім. Бұл жекпе-жек оңай емес. Жеңіске жеткенім үшін, Қазақстанды қуантқаным үшін қуаныштамын. Бұл да бір өте ауыр жекпе-жек болды. Әрине мерзімнен алдын кімнің аяқтағысы келмейді жекпе-жекті. Менде де сондай ой болды, бірақ қарсыласым жақсы қарсылық көрсетті, жақсы дайындалып келген екен. Бұйырса келесі жекпе-жегім досрочно жеңем деп ойлаймын. Yeah, who doesn't want to finish fights? I did everything in my power to do so, but Yen had a great preparation. But I believe next fight I'll continue my finishing streak. And my last question: you got a chance to go face to face with Belal Muhammad. What did you make of him, and how soon do you feel like you would be ready for that fight? И последнее, у тебя получилось сделать face-to-face с Белаль Мухаммедом. Как ты думаешь, как близок ты к тому, чтобы биться против него за титул? иә әрине мен келесі претендентпін. Бұйырса келесі жылдың білмеймін 3-4, 5 айлары шығып қаламыз деп ойлаймын. Yeah, I'm the number 1 title contender, and hopefully maybe April or May next year we're going to face each other. Shavkat, front right here. Just one for me. In the middle of the fight, they made Ian change his shorts because there was a rip down the back. I'm curious, did you know what was going on, or did you even notice the rip at all? Посредине боя они зашли, и ему пришлось поменять шорты, потому что у него разорвались сзади шорты. Интересно, ты видел, ты знал, что так произошло или нет? мен білмеймін, оған қараған жоқпын оның шортын, шын айтсам. No, I didn't know. I didn't look at his shorts, to be honest. Shavkat over here in the back. Shavkat, I'm wondering just when you look back at everything with the weigh-ins, just what did influence you to have that reaction with Ian? It seemed like you guys were very cordial leading up to the fight. Если просмотреть всю неделю, в принципе, вы достаточно хорошо друг к другу относились, а потом почему-то на церемониальном взвешивании ты его толкнул. Почему так произошло, что тебя подвинуло так его толкнуть? иә жоқ, менде ондай ой болған жоқ. Әрине өзі келіп қатты жақындап кетті, соның үшін ары қарай уже мен артқа қайта алмайтын едім. Маған пришлось его оттолкнуть. Yeah, I didn't plan it. He was in my face. I am not the one who gonna stay back. That's why I have to push him.
And then in the arena and all week, there were many fans with the Kazakh flag, with the same headwear. What's it been like to see that reception? You know, you're obviously not from America, but here in Las Vegas, so many fans very vocal in their support for you. И вообще всю неделю сегодня на арене было очень много казахов, очень много тебя поддерживали, были в народных нарядах, в таком же головном уборе, как и ты. Какие ощущения от того, что так много ребят приехали тебя поддержать? әрине керемет. Қазақтар бір бірін қолдап осылай жүрген өте керемет көрінеді. Солай қолдау керек. Мен үшін бұл да мақтаныш. Осындай жекпе-жектеріммен қазақстандықтарды қуантқым келеді. Әрине бүгін өте ауыр жекпе-жек болды. Айтқанымдай қарсыласым оңай емес. Жеңіске жеткенім үшін мен қуаныштамын. Қазақстанға осы жекпе-жекті жеңіп, Құдай қаласа жарық жүзбен барайық. Yeah, it's great. You know, Kazakhs support each other, and I felt the support, and I'm proud have this such a support. Are you Yeah. frust- Go ahead. Yan Gary is not an easy opponent, and it was an easy fight, and I'm glad I brought the win for my fans. Are you frustrated at all that you weren't able to maintain your 100% finish rate, or are you just happy you got the victory? Тот же самый вопрос. Тебя как-то разозлило то, что у тебя не получилось его досрочить, или ты просто доволен тем, что получилось оторвать победу? Әрине не десем болады. Мен үшін шынын айтсам, маңыздысы жеңіске жету. Жеңіске жеткенім үшін қуаныштамын. For me, most important to get the win, and I'm happy I won. Shavkat right here. When Ian was here last time, he said that he felt that you guys are going to fight again, not once, but maybe multiple times in the future. Is this a fight that you could see happening again multiple times down the line? Иэн Гэри был здесь, у него было интервью, он сказал, что он практически уверен, что вам еще хотя бы один раз, может быть, даже 2 раза придется встречаться. Насколько ты думаешь, это произойдет? Тебе не кажется, что у вас еще будущий бой будет? Әрине екеуміз де жекпе-жектеріміз жеңсек, біз кездесіп қаламыз. Yeah, for sure. We're gonna keep winning, and if he's gonna keep winning, we're gonna meet again. Early on in the fight, you were throwing power punches to end each round, kind of trying to put your stamp on each round to make sure you got the win. Is that what you were doing, or was that just something that kind of naturally happened? Каждый раунд ты заканчивал очень сильными ударами, особенно в начале боя. Ты как бы ставил такой восклицательный знак после каждого раунда. В этом был план или просто так получалось? Жо-жо, план дегенде әрине қарсыласқа жақсы соққылар жіберу керек болды. Раундтарды жеңіске жетіп, сондай жеңіске жетуге тырысу болды ойымызда. Әрине Иэн Гэри көбірек күтіп жұмыс жасады, бірақ атакада жасады. Менде де сондай болды. Екеуміз бір-бірімізден енді білмеймін, анда кішкене байқап жұмыс жасадық. Неге дегенде екеуміз де бір-бірімізді білеміз, кішкене спарринг жасағанбыз. You know, my plan was, to land those hard punches during all the fight, to secure the rounds. And, Iэн Гэри was being careful, kind of waiting, and also was careful, no one want to make a first mistake. I think, the fact that we trained together and know each other, affected the fight too. Шавкат, поздравляю тебя с победой. Очень высокий темп боя был. У меня 2 вопроса. Первый вопрос. Планировал ли ты, допустим, первые 2-3 раунда его вымотать и потом удосрочить? Как вообще бой, в принципе, по геймплану пошел или нет? Just a couple of questions from me. The really high-paced fight. First question, did you feel like you wanted to go this fast in order to finish him, get him tired and finish him? And the second question is, do you think that the fight went according to plan? Конечно, план был каждый раунд выигрывать, но такого не было, вымотывать. Но хотел почувствовать, как он вообще дышит, как он себя чувствует, но он хорошо подготовился. Молодец, хороший бой показал, честно говоря. И еще один вопрос. Есть ли кто-то в дивизионе, с кем бы ты лично хотел бы подраться, просто проверить себя? Лично подраться не хочу. Меня интересует титульный поединок, и все, посмотрим дальше. Another question, is there anyone specific in the name of the division that you would like to fight? And the answer is not specifically. I just want to make sure to keep winning and get to the title. Shavkat, you're one of 3 M1 global champions on this card. Nate Landwehr and Movsar Ivloev are also former champs. How strong is the M1 global organization, and how much did you learn in that organization?
Ты один из 3 чемпионов из М1 на этом карде. Насколько сильна эта организация и насколько тому, что ты научился там, помогает тебе в UFC? иә М1 глобал керемет организация болды. Біз үшін ол жерде жекпе-жектер өткізіп, өзіміздің опытымызды асып, осы UFC-ге келдік. Біз үшін бір жақсы бір проверка болды ғой М1. Yeah, M1 was a great organization. We had really tough fight over there, and it was a great experience that what was made us ready for the UFC. And one more from me. You're a hero in Kazakhstan. What type of goals do you have to give back to your country after you're done fighting? Ты герой в Казахстане. Какие у тебя есть планы, чтобы каким-то образом принести что-то или отдать что-то своей стране после того, как ты выиграешь титул? Ну, что в обмен, благодаря в Казахстане ты герой, и что бы ты хотел для страны, для народа в ответ сделать, выиграв пояс? Можно еще повторить? Ну, что-то я телефон отвлекся. Ты в Казахстане герой, и есть ли что-то, что ты хочешь сделать для своей страны как чемпион? Ну и мне приятно, конечно, как бы в Казахстане очень много болельщиков поддерживает, болеет. Ну, по крайней мере, у меня сначала титул выиграть, потом подумаю, что могу сделать. Так, пока торопиться не будем. Yeah, it's very nice to know that there's so many fans, the people that support me, people that are rooting for me. So for now, the first goal is to get the title, and then I'll think about the way that I can give back to my country as a champion.